U ovom videoklipu želim da vam pokažem kako da napravite privremene email adrese, kao što su one disposable email adrese. Bio sam pisao članak o njima pre izvesnog vremena. Uglavnom, problem sa tim email adresama je što mogu da se lako detektuju. Recimo, imate ovde ovaj servis Debounce koji nudi besplatan API. Unesete email adresu, kao što vidite, ja sam ovde u njihovo polje za testiranje, uneo privremenu email adresu i dobio sam rezultat true, što znači da je privremena. Znači, detektovali su veoma lako, tako da trebao nam neki drugi plan kako da napravimo privremene email adrese. Na ideju sam došao tako što sam pravio zapravo sebi za ličnu upotrebu privremenu email adresu. Dakle, šta će vam biti potrebno? Biće vam potreban domen. Ovo je najbitnija stvar zato što svi ovi privremeni emailovi se lako detektuju zato što koriste ove domene. I onda ovaj servis ažurira listu ovih domena koji se koriste za privremene email adrese i onda prosto kad vidi email adresu ovog domena, znači da je privremena email adresa i odmah je označi kao privremena. A mi ćemo napraviti naš domen i onda niko neće znati da je to domen za privremenu email adresu. Naravno, nećete deliti te email adrese, nego ćete koristiti za ličnu upotrebu i brisat ćete ih po potrebi i kreirati nove, naravno. Sad, što se tiče domena, on košta, samo da nađem cenovnik, oko $9 je obnova, a evo ovdje piše baš, $8 je prvi put kad kupite, znači prva godina, i $9 je obnova. Imate neke servise koji će vam ponuditi za $2 domen, com, ali obratite pažnju na obnovu, zato što je obnova obično dosta skuplja, recimo bude $15 obnova, a $2 prva godina. Tako da ovdje je jako mala razlika između obnove i prve godine i zato preporučujem ovaj Namesilo sajt. I uz to nude besplatnu whois zaštitu, što znači da ako neko želi da inspektuje vaš domen, neće vidjeti, ako vi naravno želite, neće vidjeti ko je vlasnik domena. Ovdje unesete prosto nešto, .com, i on će vam reći da li je taj domen slobodan ili nije. I ponudit će vam još ovih domena, kao što vidite, net, org. U suštini možete uzeti bilo koji od ovih, ali gledajte uvek ovu obnovu. Ako želite domen, odnosno email adresa, koristite samo jednu godinu, onda ne bi bilo loše da gledate i ove inicijalne cene, recimo ovdje imate za $1, XYZ, pa ako ćete koristiti samo prvu godinu, uzmite i onda će vam izaći jeftinije. Ako želite na duže da koristite, onda izaberite domen koji ima jeftinu obnovu. Dakle, to je ovo ovdje cena. Kako kupujete domen? Pa prosto dodate domen u korpu i treba vam kartica za internet plaćanje ili PayPal. Napravite nalog na ovom sajtu i kupite domen. Prosto je, evo vidite, $7.99 i sad ovdje imate izaberete ovo whois privacy i on će to dodati na vaš račun, mada vidim već ovdje dodao $0 košta, dakle besplatan. Pazite se, neki prodavci domena, to je preprodavci, naplaćuju ovu zaštitu, iako oni to dobiju besplatno i oni sebi uzmu 100, 200, 300, 500 dinara, tako da ne morate to da plaćate uopšte, kupite direktno ovako od nekog prodavca i zaobiđite sve one marže. Idete ovdje na continue i evo, kao što vidite, ovdje imate više načina plaćanja. Ja sam inače već registrovan na ovom sajtu i logovan sam trenutno, tako da mogu da, već su mi se popunili podaci i mogu da odmah platim kako želim, a vi ćete morati napraviti nalog. Kada ste kupili ovaj domen, treba će vam i besplatan nalog na Cloudflare-u. Možete napraviti besplatan nalog i dodati sajt, možete napraviti koliko god želite sajtova ovdje, to je dodati sajtove besplatno, s tim što ćete imati neka ograničenja, ali u ovom slučaju vam ta ograničenja ništa ne znače i možete bez problema koristiti besplatan nalog za uvek koliko god želite. Idete ovdje na add site, unesete vaš domen, dakle, ja nisam ovaj domen kupio, ali ću vam samo pokazati kako to izgleda. Sada ćemo pokušati da povuče DNS tabelu sa domena, ali pošto domen ne postoji, vjerojatno će mi izbaciti neku grešku. A ako postoji, da, kaže da domen nije registrovan. Nema veze. Uglavnom, pokazat ću vam na jednom primjeru koji već imam. Recimo, otići ću na jedan svoj domen. Odem ovdje na DNS tabelu. I ovdje imate name servere koje ćete morati da zapišete ili da kopirate.
i ovdje imate DNS tabelu koju ću vam sad objasniti. Sljedeći korak što trebate da uradite jeste da odete, kada kupite domen, odete na Manage My Domains i ovdje ćete vidjeti listu vaših kupljenih domena. I sad, znači, kliknete ovdje ovu kućicu levo pored domena i ovdje gore izaberete Name Servers, odnosno Change Name Servers. I ovdje ćete imati dva polja za Name Server 1 i Name Server 2. Tu unesete ona dva Name Servera sa Cloudflare-a. Dakle, ta dva unesete ovdje i kliknete Submit. Nakon toga se vratite na Manage My Domains, sačekajte i ovdje ispod statusa će pisati, trenutno kod mene piše Active, ali vama će pisati recimo proces promjene name servera ili tako nešto. I to će trajati možda 5 minuta. I onda se vratite na Cloudflare i tu sačekate da on prepozna da ste vi zapravo ažurirali name servere. I onda ćete dobiti ovako ovu tabelu ovdje, ali će tabela vjerovatno biti prazna. I vi trebate da sad odete na Improv MX. Ovdje unesete prvo ovdje ovo polje, vaš domen, dakle to je ono što ste upravo kupili, a ovdje desno unesete vašu postojeću email adresu na kojoj želite da vam stižu mailovi. Dakle, kada neko pošalje poruku na vaš email koji će biti recimo test@vašdomen.com, to će stići na ovaj ovdje email. Dakle, ovo je podrazumevana konekcija između domena i emaila i kasnije ćemo pokazati kako da dodate još email nalog. Kada ovo ovdje dodate, stići će vam email sa potvrdom na ovaj ovdje email i trebate onda, dobit ćete instrukcije da promijenite u vašoj DNS tabeli, da promijenite parametre koji će vam oni dati. Dakle, imat ćete da dodate dva MX rekorda, dakle idete ovdje na Add Record, izaberete za type MX, evo ga ovdje, za name unesete @ za mail server, to ćete unijeti mx1.improvmx.com, to ćete dobiti sve na ovoj stranici, a možete vidjeti kod mene kako je. TTL stavite recimo 2 minuta da bude što brže, da se što brže propagira, a za priority stavite 10. Znači to je za mx1. Isto to uradite za mx2 i stavite samo priority 20. Kada se propagira MX server, možete ovdje vratiti sa 2 minuta na auto. I to je to što se tiče tog podešavanja i onda možete, ako se niste ulogovali već, ako ne budete ovdje ulogovani, kliknete na login i onda unesete vaš domen ili email. Evo recimo ja ću sad unijeti na jedan moj primjer. Ja sam uneo samo domen i sad ovdje piše da će mi stići na onu moju email adresu, u ovom slučaju to je Gmail adresa koju sam vezao za taj domen. Stići će mi aktivacijni link, odnosno login link. Sad zavisi da li prvi put pravite nalog ili se logujete ponovo. Ja se ponovo logujem, tako da ću dobiti link preko kojeg se logujem. Dakle, ne treba password, ne treba ništa, ne samo trebate da imate pristup vašem e-mailu. Dobro, kad kliknete na ovaj link, pojavit će vam se ovako ova tabela i sad ovdje već imam neke dodate mailove, ali vi ćete imati samo jedan i taj jedan ćete obrisati čim napravite novi, zato što on vam u suštini, ako neko pošalje mail na vaš domen koji ne postoji, na primjer vi dodate info@ nešto, a neko vam pošalje na test@ nešto što vi nemate, onda će vam stizati uvek na oni defaultni. To obrišete i onda dodajete novi. Novi dodajete tako što kliknete ovdje na ovo polje New Alias i tu unesete recimo test1 i ovdje piše @vaš domen i ovdje izaberete email adresu na kojoj će vam se forwardovati, odnosno preusmjeravati emailovi. Ova email adresa ne mora da bude ona koju ste izabrali na početku kada ste se registrovali, nego može biti neka druga. Ja sam recimo dodao ovdje moju email adresu Stefanet i to upućuje na moj pravi email, a ovo ovdje email adresa upućuje na moj drugi email. Tako da možete tu kombinovati. I onda kada dodate, kliknete Add i to je to. On je dodat sada i sačekate možda 10 sekundi i možete kliknuti ovdje test. I onda će vam ovaj servis poslati test email na ovaj ovdje koji ste vi kreirali. I ako vam stigne na ovaj ovdje desno email koji ste izabrali, to je to, sve radi. Sad, šta vi možete da radite? Vi ovdje napravite, na primjer, 5, u stvari možete napraviti do 10, u besplatnom nalogu do 10 e-mailova i koristite ih za sajtove negdje gdje ne želite da date zaista svoj pravi mail.
i, na primjer, napravite test 1, test 2, test 3 ili napravite prosto neki nasumični niz karaktera i uputite na neki vaš mail. Ako želite u nekom trenutku da obrišete taj mail, prosto kliknete ovdje desno na X i to je to, on je obrisan. Možete vratiti ovdje kliknom na undo, ali ako ostavite, evo vidite, on će odmah nestati. Dakle, tako možete obrisati te privremene mailove i dodati nove. Možete imati ovdje do 10, kažemo, u isto vrijeme. Dakle, nije sad ono obrišete jedan, pa dodate drugi, pa tako 10 puta, nego možete imati 10 u isto vrijeme. Što je, mislim, sasvim dovoljno, jer ćete svakako te privremene mailove brisati. I sada kada, evo ja ću baš dodati jedan za primjer, ovo slučajno sam kliknuo ovo, test 2, add, i sad kada odem ovdje i ja ukucam test 2, add, moj domen i kliknem try, pisat će false, što znači da nisu prepoznali ovo kao privremeni email, a zapravo vi to koristite privremeno. I na ovaj način vi ste zapravo dali neki svoj, ajde da kažemo, lažan email, ali će vam uvijek stizati na vašu pravu email adresu sve te, recimo ako u nekom sajtu morate donesiti email da potvrdite neku akciju, vama će stići na vaš email to što ste zapravo trebali da dobijete od tog sajta, ali vi uvijek možete da odmah posle toga obrišete ovdje u ovoj tabeli, da obrišete taj email i to je to. Oni mogu da posle šalju na taj email neke spamove recimo, ali ovaj Improv MX servis će prosto odbijati te mailove jer vaša emailova adresa više tu ne postoji. I to je to čitava logika oko ovoga. Dakle, ovo nema šanse da iko detektuje ako koristite za ličnu upotrebu, eventualno ako nekome pozajmite. Jer, kažem, najbolje da koristite za ličnu upotrebu jer neće niko detektovati. Recimo, ovaj ovdje servis ažurira na dnevnom nivou listu ovih privremenih mailova i ako vi koristite masovno svoj email i čak otvorite neki servis koji to radi, sigurno ćete dospeti na ovu listu i onda nećete moći ni vi da koristite. I onda morate novi domen da kupite. Tako da što se tiče domena, eto, $9 je obnova, to je nekih, sad ćemo da vidimo, 860 i, ajde kažemo, 4 dinara godišnje, što zapravo nije mnogo. E sad, što se tiče, imate čak i besplatne domene, u to nisam toliko siguran, ipak je to besplatan domen, možda neki servisi to označe kao spam, tako da preporučujem ipak da kupite kom, eto, nije skup, $9 godišnje, a ako hoćete samo jednu godinu, nađite onda negdje jeftinije, eto, to je to.